maraso yashira serumu yuzuye bakazana iyindi imyaka panda wita umukiri ukomeye cyane arakije ariko Imana nizi nanjye Imana yarakije shiriza cyane imyaka itatu mba mu Kagara mu specialite wa nyuma w'umuganga ukomeye wo muri Afrika y'Epfo yarambwiye ngo utahe ngo uzorinda upfura ikimuga ngo kubera ko abandi ngo bacitse amaguru ngo nta muntu wokandagira mine ngo wagize umugisha ukomeye ngo ureke gucika amaguru ngo amaguru ngo imitsi ngo yateye nagazame n'amazi hano nabibwirere nuko tuzamura ifatara mu kanisa muze mbabereke tugazihanze hari igihe inyoni ivuze ikazana inyama turi mu Rwanda ngo mbawe nakazame n'amazi hano hari yabura muzo habona agahuruka hano ariko nyine imitwaro ibiri kujya rutuku urimo reka sente we uratabawe kandi izo faranga sinzawe naje sinzaje turazihereza turazihasenga turazikura mu pepo y'umuvumo tuzihasenga zozigurira abana b'imfubyi n'ibintu n'imbari yego amaraso ya Yesu ni meza cyane je utabino ngo nzogutumire tuzoza muri Kenya wabuze ivyuma uzoze muri Kenya uziboneraho zo kujana mu gitaramo cya kabiri kujana mu cya gatatu n'icya kane n'icya gatanu ni posho namako niyinga tuguterane mu gitondo kujana mu gitaramo ni mugoroba ciyinga no bishuru umurundi cyo kuwa Mungu apremiti kujanemo tuguhezagire nakazi rimwe kuwa mbere tuza turuhuka nta kintu tuzadukora tugatarama na kabiri na gatatu na kane na gatanu nifosho tugasubira tukaja mu bako n'inga tugakomeza icara kandi tugirega ngo mbona namashije nkabyiyemeza ngo tibyo wobarikiwe muri Kenya bose nabajamo aba bishop n'abarevera wono hamagara ngo tujeho ko turabashitse niyo kwanga yombwira ngo hari izindi programme wateze ariko next week ni karibu wankiriye neza cyane papa kweli amenijenga kijana huyu ndio timu baririmbanye urabantu neza cyane ambura ico kiratusha ambura ico ciburyo papa kuramwe zifaranga basha basi zikuremo aho ngira vuba tarani kwa ruze muri bintu byinshi ibyo byose ni byawe mureke gusakuza aha turi mu itorero yagira umuntu wese gutabantu b'abakirisitu
Andele katari gicupa. akareba bikazi Ni ruzima. Ni ruzima. Essa bondade para hoje faz a diferença de força. Mais um cheiro mais. Vamos hoje. Haleluya. Tuge ibiganza hano dutere haleluya. Uyu wacu aratabara. Uyu mungu azotunga ifaranga nyinshi. Ubundi ntabwo bazi mutegeye kugira ngo zitabare imfuzi gusa nije ubikoze ariko n'ubundi ntaho yari no kuzijana. Arabona arundi muntu nigeze gusengera tumukoramo ifaranga imitwari bamwe ngo buce mu gitondo bagira jambo ngo bakazabaza ngo se ngo ni bande bazijanye ngo se zagiye ubundi se yarazi ko azazigendana haleluya kundanezerewe mushi zamuri ibiganza nukuvuga ngo baramuteze ngo takagire makuta ariko baratsinzwe mu izina ryabo dutere haleluya hano zitari zikeya nitumara igisubirire mu icumbi utunga ibiganza nyosha mkono haleluya tushauri haleluya hapa alafu kijana kiwasaidike kwa jina la Yesu. Sempre de salameda. Amelitrai. Io le sempre de te. Sandro Marito ride bro. Dute Savoni bro. Kaboli. kurabaheza mikoro ngo bakire. Zibaheze vuba vuba. Genolina. amajambo abiri yakubayeho
utazi amakuru Heribira separi bavuze ngo ni ubuzima ngo rumeze nta pepo ruriho mu izina rya Arbo Yesu Prince yemera bari muzibike agarara nowe baziriza kwanza wowe utekanye uzavuga ko ibintu bigoye cyane iyo byaba ari ngombwa uzi uhoberana byakeze ubona ukeneye kuja hanze kuko gukora iki umugabo wawe hanze birashize turasengera telefone yiwe bazamuhamagara uwo muntu azamuhamagara everyday igihorera atamuhamagara kandi akikije urutoke mu ijosi aravuga ngo uziga ngo ni inshuti yawe ngo mwari utakoma si inshuti yawe shitani bamuteye nyine ngo n'umwirori we bazavuma bavugane ariko ntuzi umenye ko siri zake zote anajua na anatambua mchana na usiku ukweli wa Mungu. Ndio zile telefoni yako. Akili. Yes, irakunze. Haleluya. Barikiwe. Nasikirije mwakizani. Yego. Chaje kwifotozana. Iyo mugifungu. Mugifungu rega nacho. Yaje kibasho cyapfusha. Ndagutumira byo. Ubone cyo bote. Ko azana umuheha, umweshe umuheha nasaze. Mode. Uno wamubwira ngo turamara gutera hariro kuri telefone wamugenda usohoke bihanze nimba ugumaye nimba wamutaha nimba ugaruka vuba nakazi kawe gahunda zacu zizoba zirazirangiye kuri wowe hari umuntu umwe w'umugabo yaretse kumbwira nari bivuze nk'uko kandi i Rwanda wose kuko uramushikarira ngo gusengera ngo abantu bafite abagabo hanze n'abagore bafite n'abandi bafite abagore ino, ngo baraza mu muheha ngo mweshe umuheha nasaze. Ndio zile telefoni yako. Urakoze. 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 Ndio zile telefoni yako
ngo kwa koso kugira ngo bazoge ku ifaranga